Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata darkar somni political ta chung khan Mizoram COVID-19 shikai somthum pani mu chua anni Central UMA chuan ruihlo do tu tur Pol Central Anti-Drug Squad gets adin thar Prime Minister Narendra Modi chuan United Kingdom Prime Minister Elizabeth Truss-in achan vawalu ata chu alom pui thu aril Commerce and Industry Minister PS Goyalan India le USA chuan eile bara anin lai china le in thian thana so nge zongin man la chun zom zelti asoi darkar somni political ta chung khan Mizoram COVID-19 shikai mi somthum pani mu chua anni endik zong hi rapid antigen test mangveka endik le mu chua anni ya kholdang manga endik a omlo shikai le kailo endik zong chu za somko pathum anni ya enza ta chang shikai mu chua chu za zela som poruk point panga pariat ani shikai to za thi kumsang ni som pakhat chiar puem mihring omza ta changa chutin sang khazela zani som paruk an oma mihring noi khazela COVID-19 wanganu na chan to za chu somruk panga anni Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan MNF sarkarin sarkar na thokte hlo pek ahar sadlai le damlo bil cheng vaibel che somsari pasari laya badlain andu sakzong contractor te tan sum har sadna aum ngai lo ni in an soi nimin khan Mizoram Pradesh Congress Committee Media Department te chuan Aizol Press kapa thuthar the dar tu te ma he thu hi an soya MNF sarkar noya sumle pai har sana chuna vor to patheng meka Mizoram lei banasa takin apunga sarkar na thokten thatira hlo an la thei to lawani antia healthcare bill ba po cheng vaibel che somsari pasari lai atling toa contractor ten hun rei tak an na thona bil an la thei to lo boka Mizoram sumle paidin munchu siam that lei thei lo khopa chia ading ta ni antia hetiang din munchia hian Mizoram alading ngai lo ni nan soibok ani heti lai hian chief minister du sakzong contractor te chuan bil la konga harsana an tok ve ngai lo nia soin he thil hi thup tumin RTI zona July ni som panga ami po an chang du lok lo ani antia Mizoram State Information Commissioner lung oilo na thlen ani nuwa MSIC thupek angin zona hi an chang ta chawani antia RTI chana atanga alandanin andu sakzong contractor te bil an thlen sakve lo ti chiang takin alang ti an soibok ani man inti hlum ven ani theina tura injirtir na bik World Suicide Prevention Day pualin ni kalta chung khan Mizoram hun hrang hun man ania World Suicide Prevention Day hi khovel puma September ni soma man thin ania kumin hian pisachol ania wangin zirtop ni khan National Mental Health Program NHM Mizoram hoi hotin aizola man ania he hun hi Principal Director Health and Family Welfare Dr. Tilal Mangaile NHM Mission Director Dr. Eric Zaumoyaten an man pueni kumin thupuetan thilti manga be seina siam ti manania mani inti hlum thlen tu tamber rui thei thille rilrudam lo na dangte ven dan le en kol dan in zirtirania zirna in hrang zirlai ten heni hi an man ba ka nimin khan government hrang bana college kot zola Department of Clinical Psychology MZU le Centers for Disabilities Studies MZU le Department of Psychology Government hrang bana college strang kop te chuan mipui van tlang zirtirna hunan buat sai bok ani State Crime Record Bureau chinchia danin Mizoram kumtin mi somsari borvel ma ninun nala a intihlum an om thin ani Central UMA chuan rui hlo do tu tur Pol Central Anti-Drug Squad catch adin thar catch batch masaber te chu zirtop ni khan Central UMA hola laklu ania kum enga mosat nuwa Central UMA in rui hlo do tu Pol adin thar le catch member tur hian Aizol khopui chunga branch UMA za chuanga tangin member pakhat theu branch tinin anruata batch masaber te hi thlani September le October thachunga ta na ruat anni Central UMA President Puarlal heta chuan mual phona le ming chiana tam tak nei pha theina rui hlo do chu thil chak om tak ni lo ma se ramle nam dam na le rui hlo laka thalai tam tak an boi me ka wangin mual pho ming hliau le tuar te po huamin ramle nam tan Central UMA thutlu na kalpui ani thua soya rui hlo zuar le atimek te po UMA member tho anni awangin an manian huat lo thua soya rui hlo chau do tur anni thu asoya rui hlo laka an filim theinan an pui tur thua soi bok ani
nimin khan aizola bongkon le durtlang kham pangpera thing mun la ang ta chu Principal Conservator of Forest Puar K Singa Hovin Enfia ani PCCF hi additional PCCF Puar Sin ha baka aizol DCIO Land Revenue and Settlement Department IO Aizol Municipal Corporation IO le Safe Chitalui Coordination Committee huai tu tele Forest Department how to dang ten anchoi ani helai mun pangper hi aizol khopui ta na lui hlu le mingthang chitalui nar omna ani awang le chitalui chom tu ani awangin Safe Chitalui Executive Committee chuan tun hnai chowa achereu ta zel hi nasazo kangai ventul ni in anriani hemi chungchang hi Safe Chitalui Coordination Committee huai tu ten Revenue Minister Pulal Ruat Kimale AMC how tu te an soipui hnuwa Governor Pu Haribabu Kambam Patile Chief Minister Puzoram Thangate hena thlenin thilom dan an soipui zoya Governor le Chief Minister te thuron le thupek angin henglai mun hi ngun zoka enfia le zirchianga atul anga lo bo zui turin Safe Chitalui Executive Committee thu khom chuan PCCF chu arwatta ani Safe Chitalui Executive Committee thu khom thurel bo zuin bongkon le durtlang kham pangpera thing mun le ngola omte din hun thrachiang turin PCCF hovin ahmuna enfia ani tani ahmuna enfia nu hian PCCF malakna in review meeting ko zui tura ruwa man ani champhale lunglei in kalpona konglai mek kumsang ni som pariata tanga chanto langpui lungwa road kong tun thlenga laizo alani lo chu anlung oilo hle ti tlangpui joint NGO thu chua tarlan ani he konglai nana sumruwa man cheng ruai zali somriat atanga alai tu contractor chuan zazela somsari alato nia anthria thu soin konglai na siam tur kalwa le retaining wall te pakhatma siam ani lo baka zo hun turati hun chung voi enga mazat po sei ani hnuwa voin thenga zo alani lo chu an ngai thiam lo hle ti an thu chua chuan atar lang bok ani chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan United Kingdom Prime Minister Elizabeth Truss in achan vowalu ata chu alom pui thu a hril Prime Minister te hi biakla na mangin anin bia India le UK in thian thatna le thoduna chu so nge sau an relani ramhruai tu panhi te hian ram panhi in kar thil hrang hrang an soiduna roadmap 2030 malakna kalmek te in sumdon tonna chungchang te ramven himna chungchang le ram panhi mi puite in po tonna chungchang te po an soiduna ni Narendra Modi chuan Elizabeth Truss chu Trade Secretary le Foreign Secretary ani laya India le UK in lai china chungchanga a hnu ma te chu afaka India mi pui ai oin British lal chung ko le UK mi pui te chu Queen Elizabeth II thina ator pui thua soibok ani Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan National Highway 02 ti masona tur Imphal Kohima Package 4B le Package 5A program ahong N Biren Singh chuan Narendra Modi kai hruanan huaya Manipur chu masona konga chakle zualina kalme kani atia state sarkarin kong hrang hranga masona na atho te hi thang thar lo la zel tur te tanani atibok Manipur Chief Minister chuan state chunga nam hrang hrang cheng te chuan khosak ho an thiam tan towa anin za ton thewani atia sarkar chuan dan nuaya khwale tuite kuwa khom chu adua India dan pui nuaya cheng ho turin sarkar chuan ma alarenga dan pela khosak chu ado thungani ati nimin ve khan Manipur Chief Minister hian Kongpik P districta Thado in P General Headquarters sa Thado Heritage Museum a hongbok ani Commerce and Industry Minister PS Goyal chuan India le USA chuan eile bara anin lai china le in thian thana so nge zongin ma an la chun zom zel ti asoi he thu hi Los Angeles ha US India Strategic Partnership Forum a asoenia rampani in kung kaina chu India in azar zo me kani ati PS Goyal chuan India le ramdang in kung kaina chu khovel pumazar pharme kani thuasoya ramdanga India mi cheng te point ramdang nena India in zar zom chu apoi mo na an hre hle ani atibok chanchin thar puan ti top mai chanchin tlang pui darkar som ni political ta chung khan Mizoram COVID-19 shikai som thum pani mu chua anni Central OMA in ruilau do tu turpol Central Anti-Drug Squad catch adin thar Prime Minister Narendra Modi chuan United Kingdom Prime Minister Elizabeth Truss in achan vowalu ata chu alom pui thu a hril Commerce and Industry Minister PS Goyalan
India le USA chuan eile bara anin lei chin na le in thian thana so nget zong in ma an la chhun zom zel ti asoi chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chuani